Spomenik je 7. veka. Zidaju se neki konaci, kombinacija staklo, PVC, kamen. U stvari kamenom će samo biti prikriveno, obloženo. Neviđen skandal. Crkva Svetih apostola Petra i Pavla iz 7. veka nalazi se kod Novog Pazara i najstarija je crkvena građevina na Balkanu. I pod zaštitom je države Srbije kao spomenik od izuzetnog značaja, kao i pod zaštitom UNESCO. SNS eksperti su došli na genijalnu ideju da ovako značajan verski spomenik uništavaju, ne radeći rekonstrukciju prirodnim materijalima kojim su zidine izgrađene, već ih prelivaju betonom i blokovima. Ljudi, njima ništa nije sveto. A ono što se zida, evo kako izgleda. Ovo je Petrova crkva iz 7. veka, pod zaštitom UNESCO, a evo kako na zidinama spomenika zidaju konake. Zavod za zaštitu spomenika Kraljevo je ovo dozvolio. Grad Novi Pazar, Ministarstvo turizma, 7. vek. Status kulturnog dobra koje je pod zaštitom UNESCO će upravo biti izgubljeno.